I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. U današnjoj epizodi radimo ono što ste vi tražili, to jest većina što je tražila. Ne kažu da svi traže, evo ovdje screenshot, vidite koliko ima glasova, koje sve, to jest ne vidite koje sve glasova, ali koliko posto ima ova epizoda. Tako da pre samom početka klipa da vidimo da li možemo na ovom klipu koji sam pre snimao i na ovome sam dobio preko 2000 pregleda. Znam da sad neće dobiti ni 150, ali ajmo da probamo 40 lajkova, jer to nam je uvijek cilj nekako za epizodu. I također subscribeujte se da postanete član unuka na... Šalim se malo ljudi. Znači subscribeujte se, eto, da postanete deo Hashtag MSM armije koju, brate, u posljednje vreme niko ne piše to, tako da ne pozdravljam nikog. Tako da ako hoćete pišite ponovno pa ću pozdravljati ako bude imalo više od 10. Mada ne verujem, ali hajmo da krenemo u novi video gdje sam izdvojio 5 karata i neku stvar koju mi je poslao neki lik. Tako da krenut ćemo sa kartom od Jovana Janičevića, koju vratno vidite na thumbnailu. Kao što vidite, Sasuke Uchiha. Vidimo ga i sa Rasenganom i sa Sharinganom, ima 2500 za napad i 2500 za obranu. Opis mu je ninja, to jest to je on je ninja. Kada je Naruto na polju ili Itachi, dobija još 2500 za attack i on je jedini koji koristi Chidori. Također je lik poslao Chidori kartu, ali nju sam stavio u prošloj epizodi ovih karata ili preprošlo ili već kad sam stavljao, tako da neću stavljati i ovaj klip da džabe troši mjesto, pošto svaki klip po 5 karata. Sljedeća karta nam dolazi od Stefana Marsanića i on je poslao kartu Lord of Synchro. Stavio je na engleskom, ali nema veze. Attack 0, Def 0, kao što vidite dole piše Stefan Atem, skroz donji desni ugao. Synchro je karta, tuner, ima efekat, pa hajmo da vidimo koji. Ova karta dobija attack i def isti kao kada se kombinuje attack svih 5 lorda koji su potrebni da bi se prizvala ova karta. Jednom po potezu vi možete da banujete Lord čudovišta i da aktivirate efekat. Kada svih 5 Lord čudovišta budu banovani, možete prizovete Lord of Trapa. Ok, nije mi poslao Lord of Trapa da vidimo kako to izgleda čudovište, jer verujem da je moćno ako treba se banuje 5 Lordova. Ali ok, možete poslati za sljedeću epizodu. Eto, ako gledaš ovo, pošalji da vidimo kako to izgleda, ili možda već ima u Yugi. Sljedeća karta nam dolazi od Luke Janičevića. Kao što vidite, on je stavio ovdje pored karte ovaj white bar i nisam htio da menjam, tako da svako možete izdržiti da vidite ovu kartu jer zove se Pup. I kao što vidite imamo onaj jastuk koji liči na Pup. I attack ima 99.999 def također isto, znači skoro 100.000. Nepoznato poreklo naravno, ali ne može biti ništa, ne može se piše odvojeno buraz, ali nema veze. Ne može biti uništena, tako da ovu kartu bi svakako volio da koristim i bilo bi čudno kako bi bila srpska sinhronizacija, na primjer da Yugi baci u kartu. Ok, nije baš prešao, najmo da... Sljedeća karta nam također dolazi od Luke Janičevića. Tako da idemo njegovu drugu kartu koju poslao, mislim, poslao je stvarno dosta i u preteklih mjeseci je slao karte, na leto je čak slao karte, pa hajmo da vidimo koja je ova karta. Zove se Duh vozača, to je trap karta, kao što vidimo, i pošalje bilo koju kartu na groblje. Tako da, kao što vidimo, ovo je onaj iz Ghost Ridera, ako se ne varam, ne znam da li se tako zove film. Ali ok, znači to je taj lik koji stvarno izgleda kao da može pošaliti bilo koju kartu na groblje i plus je to trap. Mada ovo može da, ovo je koji trap hall ili dark hall, samo što može jednu kartu. Tako da ok. Sljedeća karta nam stiže od Jurice Fluxeka. On je poslao kartu zadnji put po imenu Goku. Da, lepo, pišite šale dole u komentarima, ok. Attack 1800, def 1800, kao što vidite piše dole u donjem desnom uglu da je on napravio. Saiyan karta, znači Saiyan je naravno Goku i svaki put kada ova karta uništi čudovište stavi se jedan spell counter na nju, znači može da bude najviše naravno 3 spell countera. Za svaki spell counter dobija 300 za napad i za obranu, znači 2100 će imati za svaki spell counter, ako može najviše 3, znači može najviše da ima 2700 quick mats. Kada skupiš sva 3 spell countera, možeš prizvati kartu pod imenom Super Saiyan Goku iz ruke ili deka. Također kao i ovaj, ja mislim Luka, ne Luka nego kao Stefan, nije mi poslao, na primjer sad ovog Super Saiyan Gokua. Mislim da je bilo cool da je poslao, pa nima kako on izgleda. Što tiče tih 5 karata, ali sad imam jednu šalu koju mi je poslao Ivan Stevanović, steo sam da stavim zato što nasmjer kad sam prvi put video, Kaiba sa kartom, molim gleda Yu-Gi-Oh kartu i baca novu, opalim te, golim.
I pazite Kaibu, znači dobra je šala, tako da okej, dobro je ovo napravio, kad biste vi pravili ovako, znači sigurno da bi stavio klip i postavio s, mada nije anime klip, ali da napravite nešto ovako, ono, zanimljivo je, tako da to je to što tiče klipa, hvala što ste gledali, a mi sviđamo na kanal. Ćao!